Nilimen sami jirbon kiling pila pen non-arjui tha birtang pompen. Havarkehat College Karbi Student Union hinpen padirpi ponsi Havarkehat College along Ingdeng sirkep akimi kacharli risoi jang aphan kangthum karni padu ponsi akimi atum aphan kachepachini la pen rat kaching rumamai padu pon Kidam tang mati jong ni phain ko rahiniar ni ada por phai kep malom pen Havarkehat College Karbi Student Union hinpen aning kanwang asonok thaksi Havarkehat College along akimi lu kacharli risoi jang atum aphan kangthum karni mai padu pon Bangso hut Havarkehat Karbi Student Union amaipu Babu Singh tok bia hin pensi lama pangjar pon Bangso phira amai pialong maipu Babu Singh tok bia hin pen kachari pon amai long Karbi Student Union chunbang jirsong terang ahin pensi aluhi kachepachini jai mek pachun pon Bangso Ingdeng sirkep Karbi Student Freshman come social media long aluhi sar poman pen Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi KSAMI Phu Samson Teron Havarkehat Constituency VDC Chairman Bilison Ingti KSS Central Committee Nogan Terang KSS Havarkehat Maipu Ruhin Terang atun chetong duniti Bangso hut KSAMI Phu Samson Teron kaningche ponatengke Lukacharli hin RDP pon veknanji Nona kaya bangke Lukacharli bang akenang sot bino Lapen lu kacharli pensi ekai akathe angwang ji pusi ninje pon एजुकेशन के नामे तो माथानो लगे एजुकेशन के इसी लाइफ अपन इसे इंश्योरेंस लो पुले माथानो एजुकेशन के और जीरो स्टूडेंट तो ना जो कच्ची के नाम तो मेरी अपना जो आगे से भाग गया आगे नाम तो लगे लेकिन अपना लोग कहते हैं कि समाज में कब जाने दरकार है क्यों तुम स्टूडेंट समाज में नहीं जाते फोकस करो है नहीं तो ना तो कच्ची लोग से हमें बताते कि वहां जिला पोना तुम lagi di pertama education ke dalam chino lage isi life insurance atau follow ini to people life insurance facility to dunke life insurance facility to dunke la hello life insurance facility ke ani la kali na ili tum lu kacharli hin bang apor aphan inghon veknangji athema apor bang ke ili tum aphan inghong he Lapen amini tinalong sitame lakhadun veknangji pusi Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi pen ningje pon 24 घंटा लासो 24 ambong si nangli ada nakam tang claim nangko so each and every minute is precious arthat a minute tin a second tin sitame labangke amoilo chipiglo ador chipiglo Kasi itu apor aphan marketing depend kalau soal apor hoke claim ni claim ni. Don't waste your time really. Allah. Professor kami tu bana khan. Semua orang kelas ekonomi hujungsi. Mana mana kelas anak adin jibi tu dewa. Nani me ninjita ninjipu lang tu belang be. Allah so teacher kami tu mak suggestion nak bilang. Havarkehat College lake recognize kalila sitame Karbianglong Autonomous Council hin pen bor ipon bomlo lapenun on pen recognize la prangche phansi bor ipon bomlo pusi em rong pia sang ho pen ningche pon thu chepeng mangani ling charong pilo ite freshers atuma hansta menili hin pen dame langle doman sia 20 kilo langle kacharli akro mangla se patang thegi apan aduge college Havarkehat College mangena nanda recognize kalila samantani itu council ban bori bomlo kebangia por chuda prang bola so kan ke dak student senior to banda do alang to banda di alang to college kisung to boy do am stan kebangia por chithan pom mona ke akime kaman ke chithan ponang Pininga bangke COVID-19 avur pena jok Karbianglong lo college kacharli sumaratum dopik Lasya bang putina tumta kacharli bang bor ipon bom nang ji pusi KSAMI Phu teron sang ho pen ning jipon akimi to mara so kite korama pi labta ladan Havarkehat wa no da solo neli kansta mi bidisore apana je to bodam jeli bangare nang jipon neli hin besame nang jitong gurse dasme pet neli la keba ni la so lo kacharli ari so jana tumo par da kite long balang to be lam lo la so kachepachini no pen le tabe ningarong par lo Havarkehat pen harsing rongpi Karbianglong live